Ons sê, ja, opa sê, hy moet na Zandom gaan behoor toe. Voor ons oefen seekooi. Lele goed. Wiggle hem een beetje. Lele goed. Sê. Zo. Zo bij jullie vast. Oké, genomen. Kijk, mama daar zo. Ja, kijk toen. Wat moet ik fout voor? Ja. Gaan ons gat eerst zelf? Ons het om ons los so ingehoor. Ja, mama, met gat eerst. Ja. Maar kyk nou net waar is jou die reiler? Jy sit om die reiler eers in, sien jy? Aan die ander kant insit. Sien jy moet ek hierdie deel hou nie. Kom op met die. Ja, nou ja. Sit mama, daai. So. Oké. Oké, dan kan ons hier. Je moest die wiel op die seat zetten. Ja, het gaat niet passen, opa. Nee, gewoon niet. Opa, ons sit hom hier so in, ons sit as die tree op. Hier zo. Oh, sorry. Oké. Sit hom net so dat sit hom met daai ding hier tussen. Is jou water goed reg? Met jou kan. Ja. Hallo julle, ons is op pad Steyn City toe. Dis so hoeveel uur ry? 45 minute. 45. Ja, ons gaan so 5 voor 3 daar wees. O ja, hier is my ma. En ons het die fiets ingelaai. As julle gesien het in die vorige video. So ek sal julle laat weet as ons halfpad is. We are stopping at Engine to get some refreshments. So I'm going to go in and get some Energade or Powerade, and my mom is going to get a Coke Zero. We got the goodies and we are back on the road. Julle verskoon my mengels, ek raak bietjie de mekaar, ek weet nie wat om te praat nie, Engels of Afrikaans nie. So praat man, party video's praat ek maar Engels en paar praat ek Afrikaans. So ja. Okay, we are almost at Steyn City. We are hydrated, my mom too. We are ready for the race and it looks beautiful, I can't say. I hope I do well. At the roundabout, turn left on Riverside We have Road. arrived. Yes, super fancy. Ons is by Steyn City. Like a beautiful entrance, I love it. You'll arrive at Steyn Maar City check julle nou. Cedar Ons het die fiets uitgehaal. Ons is reg na sy. Ons gaan nou stap na die gazebo toe. En dan gaan ons maar so 'n uurtjie wag. Go, 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 go.
Kom CJ. Kom Sian, you gaan. Oh, that's the leader. Those are the leaders. Kom CJ, stoot. Stoot Sian. Are they coming from first round down to No, these are not. There's a river. There's a river. No, 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 no. Kom CJ. Your mom likes the Bahamas. Yeah, she knows next time you're not going to get What's your race today? It was fun. The uphills was very tiring, and there was the best part on the track was the long path we could have taken. I overtaked a lot of people there. And what was the toughest part? The toughest part was at the finish line, the uphill. And how do you think you did today? I think I did fairly well. I think I'm gonna get like 86, and yeah, I think it was very well. It was a fun race. We packed up. The most difficult deeltjie was, ek sou sê, daar was ek een deel waar dit opdraande is, dan bietjie afdraande, toe weer opdraande, toe afdraande. Daai was nogals moeilik, want baie kinders wie jou gelap het, overtake by 'n baie nou area, dan kan jy baie maklik val. Maar ja, het was lekker. Kan sê, kan nie wag vir die volgende een nie. Ek sal meer oefen, meer rondry. As die rugby seisoen is verby is, dan sal ek meer na skool kan fietsry, want ons oefen elke liewe week en elke liewe dag. So dan dink ek is bietjie meer dan prepared. Maar checkie sunset. Dit raak laat. Ek en die CJ van Staden, aka Silverback Kid, signing off.